Hasırda bihegi arınçıkan ebenki narodnay ansambılın tolurdu nahşün günü gördübet. Onta bu beğenak bulbatak doğru yetergen bu günlerge ansambıl de Rusya ütüler ünkü ansambıla den ürdük adı ingerdiler. Bu hasırda bihegi kepsi kelliler arınçıkan ünkü ansambılın salayacıda Nadezhda Prokopyeva. Onna bu ansambıl выпускнига Liya Parakhonka. Ütü hasırdan. Ütü hasırdan. Kündü saham serin oluqtaqtorun bargıtın, ıraq sıtar öröller sürüktäq ölöne be jollaq donatıttan, tabahıt, balıqsıt, ucor, tabahıt dinastiyalarıttan ehyaxa iti istin ağarda boluqtum. Diyen turan, min beyim tuspanan kepsire bip bollaqpına Nikolayeva Nadezhda Demmin Prokopyevna. Onu taban sambılı tığınçı toğuz süs ağıhın iki hıllaqqa Elin Sibidya Kultur İnstitutun biteren gelen bu oğulları tümen törüttür bütür ban sambılga ölön ortos koğutun uçutala Akimova Mariya Nikolayevna den haqatılın uçutala bu oğulları tümen ansambılı törüttürge küs köme bolbuta. Onna biligin ilk tümen deputatı Elena Hristoforovna Golomaryova ikken klas alayaçalar ediler. Bu oğulu beylerin klasların ağalttan meha naha çugay manlık doğuğuran bir bittere. Törüt oңор буттар hep onu kömüles bitteriger Allah barga maqtal onna olu olurdan ota samay bu me biha bilgin bu geljitti olarar onna bu qaydara meton ürdük ayılar himbir sebestiler bit keni bihi li yabut bollagana toğunu sıllarga ansambl saliskat ete eti утренняя звезда tühülgetiger baran toloror butugareme saliskalan kıdana Konstantinova'nı kıtta kıra Arınçıkan orulun tolur buttara. Arınçıkan diyen ebenki narotun tılıttan börbette atakka tuğutçan diyen. Kıra taba oğutun
обрахын көрдөрөр. Бу ансамбль оны то билен турар хүддак улан туах отуп 5 сылбытын хүдбе 5 отут 5 сылбытын белетайып жукускай корка келен. Оны бу сылларга үледит бит тухары баратыгар хүддак чуйдик оттан үлелеспит оглордакпыт. Хүддак күстәк состав бар булар. Оны то мин хамай мактанабын ден отто бу оглорга амбастан те гонусылларга миха келен күп кердәхтәриттен. Билген уже оглар бары эбәләр, эһәләр дип курдык тәрәгә сәбәләр булулар. Бу биһиги ансамбл бит боллагынан үрдүк ситихилеметтен мен олус долгуйдум. Онна бу ансамблга итиллеммит биһиги болохко тирәхтәх болду бит этияхпен багарабын. Макталбытын тирәдәбит учуталбытыгар Надежда Прокопьевна Николаевага бир тынынан, бир салгыннан тыннан оголар бары этелләр. Аранчыкан диен биһи олохпут, аранчыкан халаячыта Надежда Прокопьевна Николаева биһи иккис иебит болар диен. Билген күдүгүндө. Мен билген боллаганы төт ого амарак иетебин, онуттан бәем багаһанабынан ол мероприятиялар тамын үнкүлү хатыбын. Симбир үнкүттен тайбәппин, сынаттан олох түйәкпин багарбаппын. Шәҗә. Ата Жа Прокопьевна бу Никитин эште топланыр баллар ине. Ата билген истебипи курдугаттан хүддә улхан ад бериле бите бу наха тух эпетнестә. Онна тугат үле битин итенник үрдүктүк сыналабыттарыгар биһиге салалтабытыгар культура, духовность министерствота, республикатагы народ аемнитин жетин үлехеттеригер барга мактал тулларынан ыбын оннотто бу беринилехтик олог итегаян эреллах багайтыгдар тамыт олор бар олог сүйөктәк бейем сүгүрүебин мактанабын бу хүттәгыр хана үнкүден мәне тух болбатак туоманна кырдык издухаттымлер боллакына барата таксар онна тон элбек омук сиддеринен хүддәргә күз көмө болбут ага багылыктар бармактанабын онна бу бигени өйүр тәлитте халаячыларыгар. Бу хасырда каймналжыстав кытыгара хиха мактана өтөссө да үрдүк ситихилери багарабыт жакшы даганы үнкүден тололук тепчик эте хох. Үндүк кадачылар мана бей бери битти мүктенер.